Riċentament, ir-Renju Unit introduċiet projbizzjoni kompleta fuq l-użu ta' sigaretti elettriċi li jintużaw biż-darba. Dawn fl-aħħar sin saru popolarissimi fost iż-żgħażagħ, anki dawk Maltin. Dawn is-sigaretti disposable jistgħu jinxtraw b'faċilità minn diversi ħwienet. Bil-vaping isir xejra popolari u l-istikek b'tom id-varji u pakkeġġjati b'mod li jattiraw lajn jikkontribwixxu biex saru jitqiesu bħala aċċessorju popolari fost dawn l-adolescenti. Skont rapport tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa WHO, hemm 121 pajjiż u territorji madwar id-dinja li irregolarizzaw is-sistemi ta' nikotina elettrika li jinkludu l-vaping. Fosthom hemm 33 pajjiż li jipprojbixxu l-beħ kompletament. 87 pajjiż qegħdin jimplementaw restrizzjonijiet skont l-età jew li jipprojbixxu r-reklamar u l-użu tal-vaping f'żoni pubbliċi interni. Our new report, Hooking the Next Generation, exposes a disturbing trend. E-cigarette use among young people is exceeding that of adults in many countries, and globally, an estimated 37 million children aged 13 to 15 years use tobacco. F'Malta jeżistu restrizzjonijiet parzjali fuq l-użu reklamar tal-vaping u sigaretti elettroniċi. Ann Buttigieg li tispeċjalizza fi prattiċi li jgħinu l-persuni jnaqsu jew jaqtaw il-vizzju ta' tipib, qalet li fil-waqt li e-cigarettes jistgħu jiffaċilitaw it-tnaqqis tad-dipendenza fuq it-tipib li pakkeġġjar u t-tomiet tal-e-cigarettes possibilment qegħdin jattiraw tfal u żgħażagħ biex jaqbdu l-vaping u jiżviluppaw dipendenza n-nikotina. Tużaħ biex jieqaf. Għalli ma raġuni illi fil-verità il-vaping il-persuna li qed tużaħ mhix qiegħda tibla tħaħen ta' tabak maħruq. Jiġifieri qed jagħmel inqas ħsara milli qed jagħmlu apparagun ma' sigaretti, però ma jfissirx li mod jagħmel ħsara xejn. In-nies li qed jużaw il-vaping qed ikollhom iktar problemi tal-qalb u fil-pulmun. Qalet li għal minn hekk hemm min qed ipejjeb sigaretti tradizzjonali u saħansitra juża l-vapes. Qed nieħu nikotina diretta mis-sigarett, imma parti li qed nieħu diretta mis-sigarett qed nieħu mill-vaping. U l-livell tiegħi ta' dipendenza u tolleranza n-nikotina pjuttost qed jola. Fil-waqt li ċifri uffiċjali jindikaw li f'Malta unat sostanzjali ta' żgħażagħ li qegħdin jagħmlu użu minn dawn il-prodotti, is-Sinjura Buttigieg qalet li lanqas jeżisti tarif dwar l-effetti tal-vaping fit-tul. Apparti minn hekk spjegat kif l-użu ta' sigaretti elettroniċi disposable qegħdin iwasslu għal problemi ambjentali u impatt fuq il-mod kif huwa proċessat l-iskart.